Ndabasuhuje mwese mukunda kandi mukurikira Beast Time TV ikaze mu makuru yacu y'uyu munsi. Dore zimwe mu ngingo z'ingenzi agiye kwibandaho. Mu karere ka Rubavu hafashwe amacupa ya mukorogo arenga 1600. Ni mu gihe mu karere ka Gicumbi umwana w'uruhinja yasanzwe mu cyobo cy'amazi yapfuye. Mu yandi makuru kandi turababwira ko kandi Musanze inka yibwe bayisanze mu buriri bw'umuturage. Hanze y'u Rwanda turababwira ko Donald Trump yashyizwe ku rutonde rw'abahataniye igihembo cya Nobel. Ni mu gihe mu gihugu cya Nigeria umuhanzi w'icyamamare muri sinema yakatiwe igifungo azira kubyina ku mafaranga. Ikaze ku buryo burambuye. Polisi y'u Rwanda mu karere ka Rubavu yafatanya abantu babiri amacupa 1615 y'amavuta yo kwisiga yangiza uruhu azwi ku izina rya mukorogo. Bafatiwe mu mukwabo wakozwe n'ishami rishinzwe kurwanya amagendo n'ibindi byaha mu mudugudu wa Mushoko akagari ka Rwaza mu murenge wa Rugerero. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Iburengerazuba SP Bonaventure Twizere Karekezi yavuze ko gufatwa kwabo byaturutse ku makuru yatanzwe n'abaturage. SP Karekezi yaburiye abakomeje kwishora mu bucuruzi bwa magendo n'ibitemewe ko ibikorwa byo kubashakisha bizakomeza bafatwa bagakurikiranwa. Mu karere ka Gicumbi ho umwana w'uruhinja bigaragara ko ashobora kuba yaravutse uwo munsi yasanzwe mu cyobo kimanura amazi y'imvura yapfuye. Yabonetse tariki ya 2 Gashyantare 2024 mu mudugudu wa Gacurabwenge mu kagari ka Gacurabwenge mu murenge wa Byumba hafi n'ibiro by'akarere ka Gicumbi. Bamwe mu baturage igihe yasanze bavuze ko hari abana banyuze bajya kwiga ku manywa bakabona uruhinja mu cyobo cy'amazi ariko bakeka ko ari igikinisho cy'umwana. Bakomeje berekeza ku ishuri ngo badakerererwa. Bagarutse bava ku ishuri nibwo baje kureba basanga ari umuntu nyamuntu. Bagira ubwoba baratabaza haza abantu batandukanye. Kugeza ubu umurambo w'uru ruhinja wajyanywe ku bitaro bya Byumba mu gihe hakomeje gushakishwa uwarutaye. Aho mu karere ka Musanze Nsengiyumva Alphonse w'imyaka 29 arashakishwa nyuma yo gukekwaho ubujura bw'inka. Iyi nka yibwe yasanzwe mu buriri araramo yayirengejeho inzitiramibu. Ibi byabaye tariki ya 2 Gashyantare 2024 bibera mu murenge wa Gashaki mu karere ka Musanze. Amakuru avuga ko ibi byamenyekanye ubwo umuturage wo mu murenge wa Kivuruga mu karere ka Gakenke witwa Nshimiyimana Samuel yaje mu murenge wa Gashaki akarere ka Musanze ashakisha inka ye yibwe kuko hari amakuru yari afite akekwa baba yayimwibye. Akigera mu rugo rwa Nsengiyumva akekwagaho ubujura yasabana ibimenyetso by'uko ari ushobora kuba yibye inka ye. Abaturage barahurura bamubaza niba ari we wibye iyo nka abihakana yivuye inyuma ariko iyo nka ihita imutabaza irabira. Nibwo uwayibye yahise yiruka arabacika binjiye mu nzu bayisanga ku buriri bwe. Umuvugizi wa polisi y'igihugu mu ntara y'Amajyaruguru SP Mwiseneza Jean Bosco yemereye umuseke ko aya makuru koko ari ukuri ndetse ko ukekwaho ubujura agishakishwa ngo ashyikirizwe ubutabera. Twerekeje hanze y'u Rwanda Donald Trump wabaye perezida wa 45 wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yashyizwe ku rutonde rw'abaharaniye amahoro ku isi bazava muzegukana igihembo cyitiriwe umuhanga mu butabire Alfred Bernard Nobel. Kandidatire y'uyu munyapolitike yatanzwe n'umushingamategeko wo mu ishyaka ry'abarepublikeni Claudia Tenney ashingiye ku masezerano ya Abraham Accord yagize uruhare rukomeye. Aya masezerano yashyizweho umukono mu 2022 yazuye umubano wa Israel ndetse na Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu. Ibihugu byari bimaze imyaka hafi 30 bihanganye. Ni mu gihe urwego rushinzwe kurinda ifaranga muri Nigeria tariki ya 2 Gashyantare 2024 rwatangaje ko umuhanzi w'icyamamare muri sinema y'iki gihugu Omeseyin Oluwadarasimi yakatiwe amezi 6 y'igifungo cyangwa kwishyura ihazabu azira gutesha agaciro amafaranga. Uyu mukinnyikazi wa sinema yabyinye ku bihumbi 100 byo muri icyo gihugu yaranagiwe n'abafana ku rubyiniro ubwo yari mu birori byabaye ku cyumweru tariki 28 Mutarama 2024. Mu rukiko rukuru rw'i Lagos muri Nigeria aho yaburaniye Omeseyin yireguye avuga ko atigeze amenya niba abafana bamunagiye amafaranga akomeza abyina nk'ibisanzwe atazi ko ari kuyabyinaho bityo akumva nta cyaha yakoze kuko atari yabigambiriye. Indi mpamvu yahaye urukiko ngo yoroherezwe igihano nuko ari ubwa mbere yarakurikiranywe mu butabera kandi afite umwana akwiriye kwitaho bityo akumva adakwiriye gufungwa ahubwo yacibwa ihazabu yonyine. Urukiko rwamuhamije ibyaha bibiri ari byo kubyina ku note gutesha agaciro amafaranga akoreshwa muri Nigeria ariko rumukatira igifungo kirimo guhitamo gufungwa amezi 6 cyangwa akishyura ihazabu y'amafaranga. Reka dusoreze muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aho igisirikare cya Afurika y'Epfo cyatangaje ko abasirikare bacyo babiri bakomerekeye mu gitero cyagabwe kuri kajugujugu yarashwe ubwo yavanaga inkomere mu gace ka Rindwi yerekeza i Goma mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umupilote wari utwaye indege yarashwe ku rutoki mu gihe umusirikare akaba n'umuganga bari kumwe yakomeretse mu gituza ariko ngo ubu bameze neza. Itangazo ryasohowe na SANDF rigaragaza ko abandi bantu babiri muri iyi kajugujugu nta gikomere na kimwe bagize ndetse ngo iyi ndege yageze ku kibuga cy'indege cya Goma Amahoro. Iyi ndege ubusanzwe yari mu butumwa bwo
bw'umuryango w'abibumbye MONUSCO yari iri kwifashishwa mu gutwara inkomere izivana muri Rindwi yerekeza i Goma. Yarasiwe mu bice byegereye Karuba muri teritwari ya Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru. MONUSCO yasohoye itangazo ivuga ko abakomerekeye muri icyo gitero cyo kuwa 2 Gashyantare 2024 harimo umwe wakomeretse bikomeye. Umuyobozi w'ubutumwa bw'umuryango w'abibumbye muri RDC MONUSCO Bintou Keita yamaganye ibikorwa byo kurasa indege ya Loni, agaragaza ko bibaye nyuma y'umwaka harashwe iyindi ndege igitero cyahitanye umusirikare wa Afurika y'Epfo. Iri tangazo rigaragaza ko bikekwa ko M23 ariyo yaba yihishe inyuma y'iki gitero. Bintou Keita yasabye M23 gushyira intwaro hasi no gukurikiza ibyavuye mu biganiro bya Rwanda kuko kurasa indege z'umuryango w'abibumbye bigize ibyaha by'intambara. Ni mu gihe M23 nayo ivuga ko igabwaho ibitero n'ingabo za FARDC zifatanyije na FDLR, Wazalendo ndetse n'ingabo z'u Burundi. Nadusoreje amakuru yacu, njye wayabagezagaho ndi Grace Iratubona. Ibiganiro n'amakuru bya Beast Time TV byo nagahuraho, mugire ibihe byiza.